ta ebia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambwani nieli nimbenzi. Karibu sana msiaisia wa Mutombo TV kilunguni cha Mbenzi nyembete stake vese ile lumitangwangwa ya kibandi bambita pita ni mutuse na ni wa maunda kilungu gicha Mbenzi kila kiogeta kondo waku nundu wa ukunenga ibuso ya kwikwatia babe na kedhadwe siku ya mistali kanandwe siku ikibwa mistali pano wose ya utuika waundu maundu asuma kuna wa mtheja no mu mdiudu eketulike date ni ya mundu we John na Violet tone mesongwata wewe ata nesa ndio na we mwana ke muno murembo niwe tukwita ata Valentine Mutheu wita Valentine Mutheu na kwa nita wa mutiso wa John kwenu ne papa Valentine kito tekasike ba ye dio bala we dia maloli ni matilila wa muno chanda lwa makaumwa sindu kuniko kwenu okay ina kwito na kwa ni ngaliko sia mbwani niwe wa mbwani to ni bese no bese kuni kwa kwito na yuo kita ko kwikata ko ndio gira ko gethi kita ko ngethi ndo kita manda mundu no nyane ukita ko Mbenzi ni mande mundu ronda bi inye ndio kita ko ni genda ni mande mundu na yu ela na kona nona weka la mwela wanzoka yani kana nona wa elona ko we thia no ngwiwa mujo hata yu konde na we mwana ke kana ka ni kulo agitio sia kana agitio the gwa direct na ndo kwana konekie we nyendio na we mwana ke na yu nyendio kito ko ni mando mundu ndona kwikalania maisha ne nondo maisha amo menda ndo ele me otethani cia ayu ona twekalania na aku niki kwani na nenge ithio ndetu yandu kana we ndo kito manda mundu to ni ukiro manda lakini tukona konde na kwa dola ngwendani kwani kwenda mundu ili ata kana ka twelese we yu ili ata nye yunga kwanda mundu we serious na mundu we nandaya nye no musubia hata yu kuna we amwe we mundu ni onde nye ne bebasia mbemba ukegara ne bebasia mbemba ayu abia numba bakato wa mbemba kila saa chonde aiye ko beza ndio abaito ambemba nengi yu nengi yu beza ko inda yandikite sietwa kubya mbemba kwe ko kapuni ba umasia mbesa we bauti bon numasia mbesa ayu ona ko bimboda kweli ne mo ko boda niki nengi na yu ethiwa no leu ukethia leu ni mandite leu nga manda siana ethiwa no siana ngai atwathima siana ngasomethio siana tiombola withia majukumu maku onthe ningwianisha mbemba yu bebasia kiata yu sindi na kuelewa ndie nda yani ni ndai ni andu ameta wandie sindi maokasikana lakini wobebia unje bandu aile unje bandu ni mbezi yakwa ya wobebia mbemba uwe ndo ikala nthe ko kayotuka aiye nengi na ni we ai ndikumanda mbesa iko kobe maana ni kalendi maana ukwaga ngutabye mutoto abadhali mundu ikasito kukwata silingi wake kute mundu ile baya itekani mundu kuja matu tekasite lakini nyene yo kila siangathi obebyo mbemba nikenda ngwata mbesa with at least maisha maitu no masonganeza we no mundu kone amuki amekosi ulambe ngobana kya biba mbemba mukosi nikinengi na mbemba no vindu akangutabyo na mbemba isu no ni thowete buloti nasio na mbigyo bebya mbemba tene na na thowa buloti waka molu ko ne buloti sia kona ona ndi bebya mbemba wewe ndi bebya mbemba ni ndana buloti ko ndwale tendu andu makayo lwa maisha ati mundu apebasia mbemba chao nyene ukusubia nondo nini kasite nyene na buloti sia kwa haya wathio musini ona ng'ombe ni ona mbui ni ona kila kindu nona kitoka mwako kikyo shaini ko ona moko tuenda nyinyi nako ila wona wambiti kila kana nyene ngosubia ni ready ngosubia kanywa jikana wakondo wako eka kutele manga ndona mundu abebasia mbemba na wakondo wako na kwatunyisania ko asante iyo tuine nanga twali to nyisania oni kwete paka moluni bloti ba unenda wambiti kila nye ningukwakia nikenda ngwikalie maisha ala mundu mukawa ile kwikalwa ni nzamba ayu imbakie ndi wendo kamba tha chino ndakasiona kwati nebinda yasa yuyu twetikila nana twabangithia yutu yambia process ya mwako ona wenda bado no tuthogoka cio kangi ona ba lwai
ona bumbe wa kamolu bado nina plan cia muthemba ucu Tiko wiyo na mbesa. tio kwikaza ndino ko benda acha kwikala mana no kwikaza at least with the na kwara kibetiyu takuyu ina kisubia We. Ndusu ndio notonekana ndisi niki. ndo notonekana niki na nyene yumitio kusubia nyene yumitie kwa kila kindu chonde Oyuna ukulje. Oyundi na mundu mkoi nake mwendo bandu. nina ina mundu muka lakini we oko wabika bandu twa tanisia Niki. kindu cha mbe mutu anone kila kinda kicha maana ni ndai yana heshima mutu anote ndai anota heshima ndu zothi bandu baza na yuni mundu ninenda utwana nundu wenda nai na ndai yana heshima wethi atu itono thi baza kwa uwe yugendwa we na ndai yana heshima bayu ndu tuteka na bayu bandu tutati ugwa musingi wa musi ungamagwa na andu elemenda ni tena manenga ni tenda ya na kibeti niki contribute ya aba nene muno mutu anone ugendwa we mulumu kwa undie si wo bangi data nundu nyengo yakwa ni yakwendera na kuona anona maybe no tuthio ban no tuthibasa na tugendwa family tu Ngaukule nundu kwani wane kiara. uwe yu kindu jambe yu ethiwande zone ngandai yai na mutavya kindu ndwethi anuko kepuza Kotetho uile kwa mwone wenda ye kibeti. niki nengi na kila kindu chonthe ngumu providea endo thiona ku yande cianza kutembea Hai? no nina bangito mukati ya ticket ngina lea ilobia tinda kwa yakite shopping kila weekend undu maisha langu endo kwikale withe yani wikala ku withe ona andu imosani wende kana kai wikalete maisha masio Tisawa hii. Ndi nongwa ngoye le andisi niki. yue lo kwazia ni sawa hii na ndwethi atito kwendewa ni wisi peke ndo bata ngo isi yaku na ngo yaku ni ngona ni endeiwe Tende yo ni chawi. ni endeiwe ni kwikalania na kwa munuka waku no endo bata ngo kila ngo ikwenda niki wendo bata ngo kila ngo ikwenda Ngoi si inese kwenda. niki na niwo kana wana kabite kana nyekwani ndi ansam We. Ndisi mo. We iwara tena no la wako manye nake wangu. aye ko usunengi bayo depend ngo yaku ya siata lakini kwa wale tenga ndo bata ngo ni wisi munuka no nena lakini ndwethia ngo ni na sula bondwe kuweta sula sia kubondwe kuweta munuka no ndea lakini ngoni ni ngona ngoni uimbenda muno uye ndegwa ninye nundu nakwa ni redi ngosubie No bongo. kana imagine ndikumya ba onizo kutwa on Dubai no nzazwe maisha meo moyo Ona ila mbemba. aye nengi ndyaku mbali na kwendwa nini bebetie mbemba myaka esu ni na tuploti twakwa na yuni ndotho wa ngali loli je nene thita wa FH Wendo ukenga nawe. konisa ndwa ndikengana nengi ndo shudia sindu isu cionthe ni kwandikithia withia in case ni wese mbanga no yithia withia nuo umilikiete mali yakwa ona ata umilikiete mali yakwa ukethia at least utembete na kunu kwigwa utembete na muna wa nguvu We. Mbei. Ndo enzere mwako nenda mundu enzeto. mwenzele wakwa ni wisi ukwa ti mwenzele wendwa yenda ninya wendwa yenda inondo yu atwika no wazia mwenzele ona kwa no kwendwa no na we musuke na ndwethi anjenda ndo musuka wo ko ndo alete kusisia kila kindini wakwa alete osisia hii kana mundu we akausubia ni wona ko ndo alete ndwa ndo ndauti no ndo amwenzele kana twindo tumanini twindo tunini okwa we be principal ila wenda mundu ni osiano na lakini ndwethi awoka wakwata mundu ina principal stiana siolo kwenda pauni bokita kwa just nundu principles yako tizio yako ukakita kwa just ukamana sio weakness ya mundu aku no kama na wikito umebeta so mtoto kwa ile tonela ka weakness kanini bete ukamwenzele Sawa hii. Kwa tengolea. yela wazia sawa wazia sawa ya ukata we mani chata ni wese kwa sawa wenda wati yo mundu anyite lakini ndabo ndo enda ukatabia mundu kamwe ningo kwenda maisha ningona no tutwa nikenda hivi ni tu tukabanga mibango ndo no okwikalania Obethi nende. paithina kwa hiyo ready tutwane twendane
ona kwa ni ready kusubia kana kanundu ngo yakwa ni kwendia byo na kila kindu chakwa chonthe na mwana uwe kubethe nende nengi tisa ndo nyuza ngeka soda cheers na kuno anyanga okundia mbona niwo mbona edhiwe wambiti kila na kani nyaka boy na kuwe mapenzi yako nyuza ni ndikwenda nyuza ni kana kuweza ni wakaindo na kuno na aye na kuno kunda ngoketa ndi oyu na kuma idia ni chau nengi na tia odoe tikelana ndi onyu ni wale ka soda kako na le niki kwando ngundi andi ndi ukunja niki choru yue la rugenda nombo kendi ya wingi wewe nuka ne nombe twesobikanya mbara na tia odoe tikelana yutambi ole ana ingiki ndi tikelani lete nyendo mbeto aye ba yenda ba ile unondo yue la mibango ela twalito banga kindu cha oima ti kindu cha shortcut kana kindu kilio uwe twalito banga kindu chando ima twalito banga kindu cha nusu ko ona dayu ne bizila ngoni enye noni murure saenda nyena ke bantu basa ndisi niki ai mbona ne twetikela yukela kibo choi omboni ando menu na kwangoni ando maito at least ni manike na kuo manike kwito ayu manike kwito nyende neso kwenda na kukana no le liango kobe mundu masiango ukithemba kiwali to le liongo no nyene ngona no bendie ukai goti ndo me tiango ukale liango ni kenda yutu kambezia maundu niki ndi khona nenda naku utu no na wenda nyana kwa banya ni ready to enda nyane naku savali nino kila we ready kondo ready tu ekangutabie kukwata mundu kindu chambe kukwata mundu mutese nikindi yake laisi ko unengwela wa kila omanisha lakini ndo alitoba tango yaku kila kindi ni wango yaku nundu onethwa ndumbisi andu mauma tesene makezo kumanana elengi makezo twiko andu ukezo twika kibeti chakwa kwa ndo aleta kwa asia mundu ndi mwese mundu anateza mbemba maisha mambe ya wabau mai mbemba utacho ndulia ngo aye nengi ndia kuyangu kwakia waka na mbemba iswende ngukolile ningo kwakia kablod mbona isiona uya sio kablod kaukia kamodu wana bado nenda bado you know ese niona project nagwa nina to project tuna twinge mene kawe the unit wa na kwata mundu musio ndo abangi byanga mona sia kila project next tukakuna project niona yake wa ndozi ni wawe miende sinekimo iyo ndo kweka hiyo ndo kweka kindu kyuki gendio ke moyo kwaku lakini niwene bungoni kwaku ukanenga kamwana ou no mana ni serious naku ukamana kana ni ready kukweka kila chonde na utabia ko ndo ile tomba daga mwana kau okweka ngutabia kamwana kau kenda ke kama na muno we John mwa weronika kwani we konde itia ko ina mundu kwa kubi yako wibo ayue thwandu ina mundu na tio twetikela nesa nenge yune kitumi chao kana kwani ulamunenda mo kwani ko akumisia wethia ndukwiwa ndwendewa ni kwendwa nongi te kuombomesia Ndizi ni watu waendanya nikimonjo nicho chao ndizi kwani relationship yaku yabute ni kwani kwa nenda ili ara ayo nze anga mundu nyako na kwa tunengia mundu ibaza mbemba ndwali to sisi awi olango na ogwa elasiana isikendwa simbetia mbeza ikendwa imbeta mundu obebya mbemba ikambita ndati nienda kina ona kwela okenda ndo mbitia mbeza ndukambita sia mbemba kana mbeza ko sindasi yandikite mbemba si andika asio kwa uwe la okendwa ndo mbita museni enda ndukendwa ndo ngolya kana mbeza yandikitwe mbemba kwa uwe okenda ndo enda mbeza ndukenda ndo enda chao isietwa ya imbeza balasi umede kwa ndo ile don ni describe na kila mtu ngothukuma wale to sisi kana we mundu serious na ngoni yake kana we you meet nigenda kwendeshe nigende kalani na kuna ndao subia ukwa kila kinda ke bata mutwa none ni kukwata mundu lo kwendete no kusubia
na nyeni ready nundu nyeni ni kwendie mutwano te wendo ti mutwano nigo ndu ite wendo ti ndu ona mundu ucio akendiwa ithukuma bengi maidia akangwite o for the time being akendiwa ithukuma bengi bate wendo bayesa kwendiwa be mutwano lakini be wendo na mundu ucio ndendiwa ona ndakuna wia we bone thio umia cho ucio ithia mutwano ucio ni mutwano mulumu ndio lenye ndio lo ambeleza no lakini no ni singo yakwa yolela nyo kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi niwona wende yu kau ni kwite no mubaka withie ni walika mutwano ni mulumu wena wendo kana we kwani ndi we kwani ko wenda mundu ume wiliata niweze nunezongelesia ngamanai yoko nindwa ndikangana utenda mundu ume wilita kwani we wenda mundu ume wiliata ni ndo mundu bore the yani mundu ina ndai ya mundu rono nzobe na mbona ethwa wenda mundu tona kwindwe we yani mbona nye ucio akwa no we kana kwani tiwe to we akongolenya kana ni chao kiukonethia kana ndiye zo kunenga ndai ya okukoisia tu nye na ile to kunenga ndai ya muno nundu ona maandiko macia twenyibiani ciithiene kwa ene andiko meba bukuyeba yutie bukuni ya Efeso ko uwe ko uto ya ile kwikala na ndai ya nundu nye wambonya ndai ya na kwa iwe na ile to konya ndai ya okwa wendo withiani nenge ngunenge nenge ndai yangu nenge heshima nikupe ko ukanai ko ile kwendwa ndona kama mundu katitaka kaunenga ndai ya nundu umundi batonde kata ngutie numba ndio kunenga ndai ya na ndithio nenga kibeti kingenza ndai ya baitoneka tiwo ko ukela kibo nyene ready ngunenge ndai ya na ndikonya wendo wago ukwabe mapenzi meta wa mathati wendo wago la wago yani ukethia kanu utembete uona kuno kwiwa time ka musumbe nundu wa wendo lo kwata wendo wina mugo nukuona ukethia yani unajifeel mwenyewe tokuelewa wendo ucio uona ile tokonya kwanza nyene ugo umilia pyo ona ndiye zindona kwikata na umila nyawi yani yu ngo yakwa yu niwa yende iwe nwe yu ndiye zindona kwikata kana ko ugo no kama na yu kitombe kumbitikela nigenda ende yu nganisia wendi wa ngo yakwa undu wele sei nyona rawe serious watu onekala nyenyo nako nyeno nekalanya naku nundu ona ku ningona we mwetu ile tawe na ndaya kana we ndwenda yasi yako yona atawe nyona wile tawe mwetu uto onenga ndaya nyona we madam uto onenga ndaya okethia nikalanite naku ningwe gona kwa nduma numba okethia ninguthi kuoma kai no okethia no ngumea aina tia no kwa na tia nyanga nyoba ko inyosi ukethia yungwe vunia kwendwa naku tio kona lakini be mutwana to no twana na mundu kana ndu to no tuma na mundu ukethia ndu icio na watu mana mundu ukaenda au ukethia na we kulia kukache ndi uitenete we mukia kana nengi batenda mugo ko weza kala bandu bate mugo tiwo lakini ndio na wile to no nenga mugo no ni unenge ni wanzu banesa haiko so bya no ngo so bya kana ona yundienda nigenda tubangije ka trip nambo kutwa Dubai ticket ila na bangithiti otwa longe yunwe ngo twana cio ka trip nigenda we enjoy yo mande kweli ningwati enzamba ya bina nzamba ya ukina we the ndo kwe gote na nzamba we the we sawa utembete uona gukethia we makunia simu ugamba kunia mwalimu hesabu simu kamba mukolya mwalimu izendika ibaza bane ba nondo wakwendwa no kwati enzamba kana ndo nende ni nzamba yo ndona ni nzamba ya ukina ko toilet odiba samuno ni nako sawa nenge ndiwe damu muno ndo akumbetekela nundu na kwa ngoni yakwa ndito jisumbuka ndimanda ndono kwada chumbe ba kana kwa ndito ndisumbuka ndiko no munde kana angukia we no angukia we no nzobe ya kweli
kana ngabika nyumba gethia undu nyumba esu nabika ngethia no itainde we ready konzovia ni ready na ngo yaku yonde yonde nabika bagu gethia ndaya ni mbingi na kwa yuni kwarite mundu wa muthemba ucio koni nzoti baza nake tiwasio ko uwe yudio tio bangithia yuni kenda tutio bagwe mukasike u ni manewa cia imaku wethia ni twambe yo kwea ngewa nwizi mundu ambao manana na thoni ukethia watuma ndu na thoni maikezo kwetia indo mbingi kana maikezo no ko aiye no na kwa mali na ni mandai mali ndinayo ko u no zio ukethia wambe otuma ndu na ndu makutene athoni maku ko u yune ndo tubangithia ndiezi wona we kwata mwana ndi nikendo ni thio ni mama ne twambe icio bau niona wikiro gitwa kwara no ata museo kaenda kito lakini tuyendi watu kati ya muno wikio ni muno kweli wala tu kati ya ni kiwambe yokia aye wizi kwenda bandu tathi wo wiya lakini ndio nai tukamane ngoma yo nikendo cio ngituthi wona ata puti basa muno ni basa na weshwa na thigwe ni maindea iti wo thigwe jonga miata mundu menenge na wambia we nzamba endi nzamba yokina ko ni za wendi twasie yutwe mina shuma ile nikenda twenda kwenu na ku twikwito twamba thikwito yutwa thikwito weekend tio mutheno ya ukite twamba thikwito weekend nikenda yuendi yuto tubangithia after shuma ile twende kwenu ngone asimeni babe thina ningi ko tia sandi muno ndo akombetikela kana ukwane tata kusisi unga konda mwanye chombe kicha ndia ne kanyata chombe kicha ndia ne kanyata na niyo mwa kembo itengo ngatata iwa ngo yakwa yakuna ngazani wa ne kanyata na no we utona ndio wenda wa ya ngo yakwa na kwa ro zuni ni utona ne fariji lakini ethiwa yune ngukuona anga kwenda na kundombenda ni tata uzani we mwelo ya wa nzamba wana kabite watu ondane kanyata tene tikela kumbe finally no way za umbetikela tote we na smile nzio kwambonyo kasoda omane ngwe ndie kana na kwando kundia kakaku leo wangu ndia na imagine yule thiwa yu mondo yu magenda mailo ngumbai yule thiwa yu ngabika ngambo ethia ombuye leo kambomba kilia mwanyi na ndomba ngola ko ilo mutakana wona uyende you with at least you mondo ethiwa ni mwasu yu nomba yu with at least yena imboka ngamanya maidia we tiwo sio ko nyengona no ndo nonzo bia kwa nondo no na yu ona yu ndo na kwende amakonde kalite binda ya samwa ndena mugo ndikulia kwa nikonekie ngai ata binda ya nata nikalite binda ya sana nora na mina myake lu ndena mugo ai wango wimanda ukethia yani o na kwa to la yu na ke yunde onenga ndaya ko ukethia nikirite kweyo mesia lakini yu nenge binda hivi kia ya ngai ukwa kango tabio morembo no one kila kindu ona kukoma na kwa kunokona kwe bahati nduku no mubango wa ngai nikenda tukomanie with at least ni wambio tujenga ngai anjenga andu kwana nondu me na makusudi nondu me kwenda kwa we binda ya ngai yabika kila kindu chonde with ya ni chekata ni chabi kana ikiani ya ebindani la ya ilite ko kwambuta tutano ni wita moyo muno ni wita onangilete ngoma we yungieze ko una kuya yue ye ni we binda ya ngai into inondo otwaili totungia ngai mobea no yue ni okulia we bangite uthukuma we amoka no bangite kwikara ni we awi bote gacia ndiri nambo kwara we ni harakati ni sio manda we harakati ni sio manda we na yundi okukulia yo ngoka ngakwikia we ngakwikia okawilo netha no kanini wati otone ni otone onethwa no kutaka teni
obando ukano nduka ya wanake jeta wada cosmetic tigo wethie yani yuba uwe bogo kakwana kabyare mbo makeka londo ile yu we wona ni biashara iba to no kuna nina ku at least ukethia ni twakana welo bono akodi we ni kulia no ambi ota curtains kana wenda ino ya cosmetic wethie singi ya cosmetic inundu no no so bya we kweli we anzo bya muno ni we se sange we wenda kithito iko no so bya we ngoso inundu asobya we wendi asobya wendo akwa naku nundu we ni baba uma kila tutona oya kila tutona tethianisha nundu nzo ni need ya support ya ndoti nigenda yingosi iko uyu silingi su nini yaku akwara na kwa ila cia kwa cio bibia mbemba na ila cia upload yu ukethia atoi combine at least ni tweka maundu meba aina no wizo ko no to we o makale maitu maingi kana tukezo kwa tombeza tukawo chopa aike ndukita toneka kana ndege ithisi ezela ko yo luitho ithwa ito no ciana cia kibeti ko bai ndo ruteka twele twakwarana kila jana ngana andu mateno kwa matakwatanite ko utwa ile tekwe committee kila mundu ake committee kula ku longi na tuke committee maundu ni ala mailita tutethia no kona twathibasa ndi ulenyo ambikia we we ngo thuko mawi na nengi tisawa kila kingi yuko ni wenda ubangire weze kwendwa na ciana ta ciana tatu to cianita ciana itatu aiyenya ni andainya na kona ndaitatu ina akuyo itu yale to bangithia o ino kethia ni ciana na njenda ukethia njenda yendwa yikwo kubethina ko ina ni sawa sawa ko uyu nenge to yale ta kwikasa yu maundu ni alangi ma life nundu aisiana isu situ twa bangithia withia maundu maende nesa sawa ndi olea ethiwa ndo olea nenge yu maundu maitu mayende ya nesa akila kindu chonde yu kiambia process sawa noi nokulia wewe ndete mundu kubuya yangu kana ndo ibatana we mundu mona mwendo wenda mwikalaniata wewe bata mundu fani mundu memuko wangui kana wenda mundu mewidiata kubangwe ko byombo ndo kabero kemibaka kuyo mewithiani mangui angi ma kuthata dinya konize mundu mewengwe ndo ibatana ake ukethia wabika ngombe ambo kuthaucha ausungithia akambo kwa kilio lewu akambo ku utethecio maundu kukuya wizi kana uni wenendayo wendao nyegele tu ningosubya nundu inona ni weyumya nango abathale nye ngatakila kindu chakwa chonde lakini ngomeki maisha maku onde wikala wina mugo no tani ni ready kusubya kwa kilondu wonde ni ready okwenda ona kwanza yuba ake kabe basta ndio twakwa ni ngoyu ni ready kusubya yani ngakonia wendo ukethia au kamundu gundu ka usubya ito na ku wewo to kwa ndo ndiwa ni wendo langu konia tigo aseo konye ngukonia wendo su sawa ana tele noni wikira etela wone etela wone kendo mane nina kwenda kana wendo ne zaendewa ninya byendi ona to no we smiling ngono we wo moyo ndiye nende yini we didisu ni ambegia moyo nundu kwebinda yasa oyu nende nona andu metikilanite na ningi onaku negwa munawa abanga kaleko nisu abiba cia mpemba na wethia mutoto tena maisha maingi jamaa atha murembo Valentine kana neo mubingo ya biashara ya boutique na cosmetics ndio naku uketha wenda ebuso yaku kamthini wa mbenzi pena mbeko kakione chako uriboto maisitwa yaku pisa waku na itwelesha wingaleko jiba na ndi tionenga ebuso yaku ka nthini wa mbenzi koitu asie bye bye na ngwendete muno we ni wiyaminite kimistali
nouliche mundu pin na gaima oyeke ya piuk. Tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuo metho atambwani nieli.